Nĩ mũrurumo wa kambĩini cia kĩama kĩa Wiper County ya Mombatha gĩtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩu Kalonzo Musyoka mena ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa ũgavana kaunti ya Mombatha na kĩama kĩa Wiper. Na rita rĩa mbere kĩng'ang'ainĩ marĩ hamwe makarika gĩkabu-inĩ kĩa kambĩini cia Mombatha. Nasikia kuna watu kwa hiyo kamiti wanasema hiki na kile sijui nini imefanyika. Hawa hawajui Kenya, waende wapumzike, waachie uhuru na mimi na Raila mambo haya. Wangapi wanasema tukubaliane hivyo? Kalonzo athing'ĩrĩirie atĩ thabarĩ yake yote tina Odinga ti hĩndĩ yambĩrĩria gũkũ akĩendekithia magĩe na mĩario na Raila Odinga, President Uhuru Kenyatta na kamĩtĩ ya amemba mũgwanja ĩrĩa ĩthondeketwo gwetha mũnini wa Odinga ĩbunjwo. Hatutaki tena kusambaratisha uhusiano wa Kalonzo na Raila. Kwa hivyo msifadhaike. Mimi na ndugu Raila Amolo Odinga na ndugu Uhuru Muigai Kenyatta tutaketi na mambo haya tutasuluhisha. No Kalonzo, no Raila. Au namna gani? Tunamwambia Raila kama anataka kwenda State House lazima ashike Kalonzo mkono waende State House pamoja. Mike Sonko akioya mweke ũyũ kũhoya aikari a Mombatha makamũcagũra ta gavana wao, akiuga ũgĩ ũrĩa ahũthĩrire kũnina mathĩna ma kaunti ya Nairobi nĩguo kũhũthĩra kũnina mathĩna ma maĩ na gũtheria kaunti ya Mombatha. Mwenyezi Mungu ametuleta hii Mombasa, mimi na ndugu yangu His Excellency the Deputy Governor Ali Mbogo kuja kuwakomboa. Mombasa mmeteseka. Mombasa mmedhulumiwa. Tumeamua tutaweka pesa milioni 500 tusaidie vijana na kina mama kuinua biashara zao. Natangaza Mombasa ni ngome ya Wiper kutoka leo. Kwa sababu Wiper ilikuwa tena one MCA, sasa tutachukua wote. Kwa sababu wengine wameanza kusema ai yule gavana Sonko ameingia, ugavana umeenda. Ngoja tutafute viti vya MCA ndio akiingia tumfanyie impeachment. Haitawezekana. Jumeno akĩrĩkĩrĩria kambĩini ciake kaunti ya Mombatha, Kalonzo erĩgĩrĩirwo gũtabania mũcemanio wa kwendia cioneki cia kĩama kĩa Wiper kĩharo-inĩ gĩa Tononoka. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Njenga Wambui.